lavaya va nga khongela va nga dzunisa xikwembu va ri ndhawu yin'we iya ku za ku ndleka swin'wana ku za ku tshamiwa hi swilo henhla ka tinhloko ta vona va nga ri ku swi voneni va za va cincana tindzimi va nga ha vulavulaleri vanhu va tivaku endzhaku ka ku va va nghene evukhongeni ku pfumela ku nghena vukhongeni hi laha yi nga ta kuma kona ku hanya ka wena hi laha yi nga ta kuma ku tshunxeka ka wena kona nghena evukhongeni hayo when the praises His glory comes down loko hi n'wi tlakusa ku kwetsima ka yena ka ehenhla glory ya yena ya henhla yi va henhla ka tinhloko ta hina yi famba na hina yi pfuxa swilo swa hina yi pfuxa lava nga boha kona yi pfuxeketa na hina manda koshana na ya hondarosa Hallelujah. Musi mina hina musi hi famba swin'we mixomo leswi hi nga xiswona hi ta yisa swona makaya loko hi fika majarateni ya hina hi pfula tigate ku kwetsima ka tilo ku ta ehlela majarata ya hina endzeni ka tiyindlu ta hina ku ta fuma xikwembu laha nga ta kandziya kona ku ta va ku kandziya Yesu hi xiviri xa yena mande khosa ya honda my God. Ufuna ndlela la kuhava ndlela. Na mutiva Yesu loyi. Wapfuna na vanhu vakhokheli. Sanele kwa hi wena na kuwa kwetsima. Kuwa kwetsima. My God, my God, my God. Ani pfumeli ku ka hina hi kala. Kuna loyi anga sala ndzhaku. Ni pfumela ku hinkwenu hi ta famba na Xikwembu. Moya lowu hi nga na wona hi ta famba na wona. Hi wona lowu nga ta hi leader ka hinkwaswo. Thank you Jesus. Lava nga na switiviso a vo ve va ri karhi va ta hi tivisa loko swi ri kona.
Andzaka swona ni ta kombela mani mfundhisi mi ta hi tisela marito ya ku khensa. Loko se mi hetile ku khensa i xitiviso i ku khensa mani mfundhisi. Endzhaku ka swona ta kombela Mr. Lukeri ta kombela mi ya hi khensela ka Xikwembu. Mani mfundhisi mi ya khensa vanhu hinkwavo lava nga kona. Mr. Lukeri yisa ku khensa amahlweni ka Xikwembu. Loko a ri mina mana Shelley I'm done. I still greet you in the name of Jesus. Amen. We'd like to thank you very much for coming here and attend the service, leaving everything then to come and worship God with us. For coming and celebrate together in the presence of the Lord here in the Mashele family. So the notice that I have today for you, church, for everyone where you have seated, still position yourself on that particular place. Don't move on that seat. So there is some food here that we have to enjoy and some drinks. Thanks. I would like to thank you to the entire church of Holy Light Favor Holy Light. Amen. Amongst our visitors, with thanks very much, thank you very much, Mama Shelley, for visiting us today. Father, we thank you. We'd like to give thanks unto you for attending with us today. As you have been passing, then the Spirit of the Lord push you to come in to worship with us. Hallelujah. Amen. I care about sex. As Brazex, we thank you very much for attending. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Thank you for attending the service with us today. Amen. With thanks, thank you very much. Hallelujah. Amen. To our pastor, I would like to give the vote of thanks unto him. For making sure that this day becomes so successful like this. Hallelujah. Amen. May the Almighty bless you every time. I would like also to thank the elders of the church. I would like to thank you in the name of Jesus Christ of Nazareth. The mothers of the church, I would like to thank you also. May the Almighty bless you always. And those who have prepared this food for us. Hallelujah. Amen. We are now going to eat and full in our stomach. May God continue to bless you. I would like to thank the worshippers here in front. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I would like to thank you. May the Almighty bless you. Brother Mrungwa, I would like to thank you. May the Almighty bless you. The video man, you are highly blessed. Hallelujah. Thank you very much. The cameraman. Hallelujah. Amen. I would like to thank you. Hallelujah. Amen. The last. I would like to thank Hallelujah.
would like to thank myself as a mom for this. Then I said, Pastor, we are seeking for this day of Wednesday. So yes. Hallelujah. Amen. The Almighty bless you. Then expand your place, your place. Hallelujah. Amen. For those who know me as a Katego, no. And Mom Jafro, may God bless you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. I would like to thank you. I welcome you as you are coming forward. We would like to thank you today. Hallelujah. Amen. Mafundisi abafana abakhensa mfundisi. Babakhensini abantwana. Let us all stand up, church. Let us all stand up. Faleni mati inkomo xikwembu xa hina xi lexi hanyaka hi rhandzaka ku khensa mabala vumbena hina emasungulweni ya ntirho lowu xikwembu na siku ra namuntlha hi khensa xiyimo xa matimba hinkwawo hikuva hinkwaswo leswi swi vulavuriwa hi siku ra namuntlha Yehovha xiyimo xa matimba a wu swi tiva leswaku papa a swi nge endleki hikuva xiyimo xa matimba hinkwawo hi vulavule hi rito papa eritini ra wena leswaku loko xikwembu hi nga vuya eritini ra n'wina a hi ta va hi swi tiva leswaku leswi a swi kona xikwembu xa matimba ya khensa hi siku ra namuntlha hi khensa tintswalo ta n'wina hi khensa rirhandzu ra n'wina na ka sevhisi hinkwayo hi xikwembu hi khensa ku vonakala ka n'wina Yehovha hi ri edanke emahlweni ka n'wina amen.
Ya mahlweni na ku xicinela ya mahlweni tsakusa vukulukumba bya yena. Haleluya. Yes.
Iwe, asenga
Yes,